mbahaye ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Umupira w'amaguru warapfuye. Abana bato ntibazi icyo gukora, bararangaye, barangariye amafaranga n'ibintu by'agaciro. Abana ntibagikina umupira bawukunze. Miroslav Klose, umwe mu beza Ubudage bwagize, yarabiganiriye abivuga n'ikiniga cyinshi. Aragira ati nge mpagarika gukina umupira nasaga nkaho ntakiwubona mu mwimerere wawo. Ruhago ntiyari kibaho. Uyu munsi abakinnyi bakiri bato barangariye ibindi. Nge nkiri umwana natekerezaga imyitozo no kuzagira uwo mbawe muri Ruhago, kandi nkabikorana umuhate mbikunze rwose. Muri Lazio di Roma n'ikipe y'igihugu y'Ubudage, iteka ryose ubwo nasozaga imyitozo nahitaga niyambura, hinjira mu kibase cyuzuyemo urubura, ice bath tube, nuko twirindaga imvune za buri kanya. Ubu buryo abana bato bagiye babuca amazi, maze umugenzi waturindaga imvune ucika uko. Ubwo abana bato bambonaga ntwara ibikapu byuzuye imipira yo gukina nyuma y'imyitozo, barambazaga ngo ese ninde ugusaba gutwara ibikapu by'imipira, nta kanyamayayi w'ikipe tugira? Umutima wanjye nkibaza, ntumwana w'imyaka 20 kweri ntashobora gutwaza igikapu umusaza w'imyaka 60 ukorera ikipe ngo aronka amaramuko? Abana bato bahangayikishijwe no kubona amasogisi aberanye n'ibara rya godiyo. Nguko uko nafashe icyemezo nsezera Ruhago. Umupira w'amaguru namenye nkawukunda ntiwari ukibaho. Abana b'uyu munsi baratekereza imodoka zihenze, kontra n'ibigo by'ubucuruzi na godiyo nshya zigezweho. Umupira w'amaguru kuri bo uza nyuma y'ibindi byose. Kuri bo uko bagaragara inyuma nibyo by'ingenzi kurusha ibindi, mu gihe kuri nge icyari nyirakamaro cyari Ruhago mu bwiza n'umwimerere wayo. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Marco Reus, umugabo tutamenye kubera gukina umupira gusa, ahubwo no kugurira agacupa stade yose. Signal Iduna Park kuwa gatandatu, Borussia Dortmund yakiriye Darmstadt. Umukino wa nyuma wa Bundesliga sezo irarangiye, gusa n'umukino wa nyuma wa Marco Reus imbere y'abafana ba Borussia Dortmund mu rugo. Umukino yewe yaratsinzemo kufura nziza nubwo yasaga n'impano y'umuzamu wa Darmstadt Marcel Schuhen. Abafana 81,365 hafi ya bose ba Borussia Dortmund bambaye umuhondo n'umukara. Kapitene Marco Reus aratwarwa cyane, amarangamutima ni menshi. Afashe mikoro muri stade ati buri wese bamukaraga karaundi ndishyura. Stade zo mu Budage firigo zibari nyinshi, byeri n'ibintu byose, ibirahure bya presiyo ya Polane. Stade yose uko yakabaye, Marco Reus yayiguriye inzoga ku ikofi ye. Turavuga abantu barenga 80,000. Wow! Amahirwe yamworohereza facture nuko stade birimo abana batarageza imyaka yo gusinda. Gusa nanone ni mu Budage ntawamenya. Kuwa mbere Kamena n'umukino wa nyuma wa UEFA Champions League, Real Madrid na Borussia Dortmund i Wembley. Ibaza ariko Marco Reus agiteruye, abafana ntibafata raundi ya byeri, oya, kuri finali ya Champions League ahari yaba double shot ya whiskey y'Abongereza Johnny Walker. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Abafana ba Ruhago baratsinda bakishima, batsindwa bakababara, bagataha bakaryama, bikitwa umunsi. Muri Kenya bariyahura. Igikombe Arsenal yatakaje ku munota wa nyuma cyatwaye ubuzima bw'umunyakenya, uwo niwe twamenye. Amagambo yo kumuninora nyuma yo kubona Manchester City ikimanika byaramurenze, biramuremerera, byabaye byinshi mu mwambaro wa Arsenal. Umusore muto ukunda Arsenal yarimanitse araca. Muri Kenya nanone undi mufana wa Arsenal yarimanitse ubwo Arsenal yatsindwaga na AS Monaco muri UEFA Champions League hari muri 2015. Muri 2009 umufana wa Arsenal nawe yarimanitse nanone muri Kenya, yiyambura ubuzima nyuma yo kubona Arsenal yandagazwa na Manchester United. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu kirakomanga ku muryango, kiraje mu mpeshyi, igikombe cy'uduhigo, dore tumwe mutwo ntegereje. Ahari nawe nuko
Cristiano Ronaldo azahamagarwa na Portugal nta kabuza agikina umukino we wa mbere ashobora kuzaba akinnye irushanwa rya nyuma rikomeye muri kariyeri ye igeze ku murizo wayo. Niwe mukinnyi umaze gukina imikino myinshi ya Euro 69, ni nawe umaze gutsinda ibitego byinshi muri irushanwa 55. Cristiano Ronaldo ashobora kuzaba umukinnyi uzatsinda igitego cya Euro akuze kurusha abandi imyaka 39. Ibyo kuba umukinnyi ukinnye Euro akuze kurusha abandi byo ibishoboka. Muri 2016 umunyezamu wa Hongiriya Gabor Kirari yakinnye Euro afite imyaka 40 n'iminsi 86. Umukinnyi mutoya rero mu mateka ya Euro n'agahigo kazacika nta kabuza. Ubu gafitwe n'umunyapolonye Kasper Kazilowski wakinnye Euro muri 2021 afite imyaka 17 n'iminsi 146 ubwo yahuraga na Espagne. Gusa iyo Espagne iramanukana Lamine Yamal, Starboy Maestro w'imyaka 16. Ibitego byinshi mu irushanwa rimwe rya Euro byatsinzwe mu 1984 na Michel Platini Umufaransa. Ibitego 9 mu mikino 6 gusa. Iyi ni Euro ya Harry Kane, Phil Foden na Kylian Mbappe. Ahari bazipima n'amakuru yo hanze y'ikibuga bitwa Lorenzo Christian Musanga mfura iyi ni Radio Rwanda. Florentino Perez amaze kugera i Paris mu Bufaransa, agiye kuganira na Perezida Emmanuel Macron, baragana kuri Kylian Mbappe kubera ko kuri gahunda ya kuri gahunda ya Jeux Olympiques ese yari remera murekure Jeux Olympiques na Olympiques byombi nicyo kuganirwa n'abakuru b'ibigo Perez mu ruremereye kuko Real Madrid iyo iramuga ati uzabonaniwe cyane si byiza, ariko Faransa ukavuga buti natwe dukeneye umuntu uzaterura ruriya rumuri rwa Olympique kandi ntabwo twabaho tudafite Mbappe. Niwe mukinnyi munini dufite wadufasha kugira ngo biryohe. Umutoza wa PFC haravugwa benshi ariko ukomeje kugarukwaho yitwa Ortiz Lopez afite imyaka 43. Ortiz Lopez Garay yafashe equipe yitwa Nouadhibou yo muri Mauritania ayiha ibikombe bya shampiyona byikurikiranya ayijyana muri CAF Champions League ayigeza mu matsinda. ni inzozi za PFC. ni nawe mutoza Nouadhibou ushapera amafaranga. ni umutoza wabateje imyaka 20 ikipe y'igihugu ya Mauritania. Nouadhibou irakomeye niyo ikipe nziza. Amafaranga ntabwo ushapera amafaranga. iyi Nouadhibou gusa na Mauritania harimo amafaranga bro. Mauritania ni igihugu gifite amafaranga. iyi Nouadhibou ni ishuri ry'umupira w'amaguru. iyi Nouadhibou twese tuzi ni nko kuvuga reba nka Vipers, Saint Mary baraproduiza ubundi Nouadhibou niyo igenda igafata abana bose bazi umupira ikababumbira mu ishuri rimwe. ni nawe president wa Nouadhibou nawe president wa Federation y'umupira muri Mauritania. noneho uyu mutoza anari president wa CAF cyangwa yavuyemo ntago akiri oya uriya ni umunya Ahmed Yahya ni umunya-Mauritania. ni muri Mauritania ni Ahmed Yahya uriya mugabo mwiza cyane vice president muri CAF yari yamamaje nyuma avanamo kandidatire ubwo mu kipe yatsinda. niwe wahinduye umupira wa Mauritania za Nouadhibou nuko zakomeye equipe nationale yabo nuko yakomeye. uyu mutoza wa PL muhanganiye na Vipers yo muri Uganda niramwifuza cyane. akora ku mafaranga ya PL n'urucaba. umutoza we no kumva yuko ikipe yo mu Rwanda yamwumvishe kumushaka birahagije. yaravuze ngo gende tayari gusa Nouadhibou ntabwo ari yamwemerera kumurikura. niyo mpamvu ariko APR shobora kuba iri kugenda iganira n'abatoza batandukanye. se ibintu mbivuge rore ejo bundi turi Kigali hari umugabo w'umubirigi waganiriye na Jimmy Gatete. uyu mugabo aganira na Jimmy Gatete hari umuntu wanyongoreye arambwira ngo ni umutoza waje kuganira n'abantu muri APR kubera yuko Jimmy yari hano mu Rwanda. hari nyine n'abayobozi ba APR ati nyine amaze kubona na afande bana mu presence muri jande wa APR baganiraho. Jimmy uwo mugabo ni umubirigi. Banyarwandakazi sinzi amazina ye, icyo namenye ni nationalite gusa Belge. umuntu yarambwiye ati sinakubwira izina niyo wateka ibuye rigashya. naramurebaga mu maso
ariko ikosa ntari gukora ariko ashobora kumufotora sinari gukora ikosa muri biriya bintu buriya ni ibyo nanjye kubwira icyo bitanoze iyo wagiye ahantu ugomba gukora icyakujyana Mbayiriza we amategeko afande yaje gukina niba aganiriye n'umuntu Jimmy yaje gukina umuntu aje muri gahunda zabo nanjye natumiwe kugira ibyo nkorayo tajya mu bintu by'amafoto si amakosa kwe Gael ashobora no kwirukana ushobora no kujya rero ibyo byose ni amakosa ariko wabanza ibintu byinshi akazi ka radiyo rwanda ubwo nzamushaka ku ruhande muri saa y'amakuru muri mikino barimo turabakunda cyane na saa sita turaza kugaruka mugire umunsi mwiza rero ni umunsi tuzagaruka bana barinde turabakunda cyane mwa bantu beza mwe